Ағында құлларыңызны әзірләгіз, аяқларыңызны әзірләгіз, чөнки бирге туры килешек. Сезнең алдыгызда бүтән Россия конкурслары лауреаты, яраткан җырчыбыз Әлфинә Әхмәтҗан, Казан, Мәскәү. Хәерле көн, тагын менә сезнең каршыгызга чыктым. Әлфинә, кич инде хәзер, кич. Уже кич инде, әлбәттә кич. Бәйрәм белән бизәне, бәхет, шатлык, исәнлек, саулык теләп калам һәр барчагызга. Мин сезне яратам. Әлфинә, күлмәгең матур. Рәхмәт. Тапмаклар. Бергә җырлап җибез. Әлфинә, рәхмәт сиңа. Күлмәгеңә гашык булдым. Бу күлмәктән кияүгә чыгарга гына сине калды иш. Ходай Тәгалә кияү бирсен сиңа бүген. Неужели шуның хәтле татар арасында яхшы гына бер кияү юк икән? Бардыр инде шулай бит. Хөрмәтле тамашачылар,
mine benim de jırlısı kilip gitti. Nersedir kıza başladı salantoy, benim de ayaklar kıza. Eydeniz birgeleşip jırlık ele, benim bilen birge koşulup siz bilgen jır, tatar halık jırı nige yana yüreğim. Oh! Yüreğim yandırışı bulmasa dala 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 iki bileğim niye dala niye yana iken benim yüreğim dala 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 iki bileğim niye dala niye yana iken benim yüreğim. Dilge basma saldım kayrılık sayrakkına yanlarına bağırıydım taş bulup sayrakkına dala 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 nike bileğim niye dala niye yana iken benim yüreğim dala 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 nike bileğim niye dala niye yana iken benim yüreğim. Bir bella ortasında salgınsa suğa salsan kalkıp şevar bizge nasıl güler bulsa dala 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 iki bileğim niye dala niye yana iken benim yüreğim dala 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 iki bileğim niye dala niye yana iken benim yüreğim. Татарочки с Гулечкой, она с вами поговорит. Вот. Ой, рахмет. Барымызда біле тұрған жыр тауын. Біргелешіп жырласақ мен жиілірек болам. Интере тауыш біле жырлайым. Яшленім шишмелері. Киттер. Юра, дай мне больше микрофона, пожалуйста. Голосу дай больше. Siz bunda mı? Keyifleri gönder. Uyuyanlar var mı? Kulaklar var mı? Var, gel buraya. Uyu şişme, uyanak iş. Göle bakşasan yedirip şığam kim anlana görünmey hiç. Birgeleşip gittik yaşlayan şişmeleri Yarakta halkımın arında avulda garmın dillerinde kalır yuvalmaz şişmeler yaşlayan şişmeleri Yarakta halkımın arında avulda garmın dillerinde kalır yuvalmaz şişmeler
Zerinde bizning ular manglanana şişmelerde Yaşlagan şişmelere Yiroqda halkım bunlarında Ağılda ağırmın dillerinde Kalır yuvalmaz şişmeler Birge şırlıyız İşitmeyim Davay davay Ağırmın dillerinde Kalır yuvalmaz şişmeler Bulan zıhre Şişmelerden iyi köyleşir İşer bizman irdesin iş Eyde güzeli birge Yaşlagan şişmeleri Ammanlarında Oğulda qarmon dillerinde Kalır yuvalmaz şişmeler Bana birge Yaxşı Hakkın manlarında Oğulda qarmon dillerinde Kalır yuvalmaz şişmeler Kalır yuvalmaz şişmeler Kalır yuvalmaz şişmeler Yuvalmasın tapar bana Saban duyma gayrı bulsun Beyram bilen Hürmetli tomoshachilarim, bek zo'r rahmat sizga. Meni shuni hali ko'targaningiz uchun, shuni hali qarshi olganingiz uchun zo'r rahmat. Hozir sizning oldingizga iptashimni chaqiraman. Sahnadash do'stimni biz uning bilan birgalashib jig'laymiz, biymiz, ko'nglashamiz. To'ylaringiz bo'lsa, to'ylaringizga chaqiramiz. Rinat Qayumov! Опять я, но последнюю, клянусь, все, больше не войду. Какая же это песня? Готовы? Yanında kaydı bilen sağdan kuylar beyremge Sağış kulağını kuyilledin yaramalı beylege Kim kolayının ortasında Vampar diline karanlar Sağdan kuylar yığılanlar Kar kardeşler kolanlar Kim kolayının ortasında Vampar diline karanlar Sağdan kuylar yığılanlar Kar kardeşler kolanlar Vakkayanlar koşuyorlar Yayıp yaşını koşarlar Kırını kalır ağaçlar Havalanırma koşarlar Kim kolayının ortasında Vakkalı kirine kalanlar Sağdan kuylar yığılanlar Kar kardeşler kolanlar
kılgana Zaman duyacağım rahmet var kardeşler kulağına Kim bulaydı kılgasınlar Affanı birine kılgana Zaman duyacağım rahmet var kardeşler kulağına Zaman duyacağım rahmet var kardeşler kulağına Рахмет. Спасибо за поддержку. Тебя видела в интернете? Пока-пока. А где подписка? Бармак Кая? Есть. Точно? Да, на YouTube. Ey, bu Rinat Qayumov o'ziydi. Samara Moskva. Hurmatli tomoshabinlar, Talyan ansambli Moskva madaniyat uzoq oldinda solistkasini, tag'in bir solistkasini chaqirib chiqarasimki, bu kulmaganani o'zimda birinchi topqirgina ko'ram. Bunda premyera pesni, premyera kostyumi. Qarshi olamiz Boshqirdiston qizi Favriya С Башкирии. Sayaxova. Танцуют все! Favriya Sayaxova, Boshqirdiston Moskva. Havoning shunday motor vaqti, rahatlanib sulash olib biyimiz, shulaymi? Kayflar ko'tarila bora. Totarlar, hallar nishe. Savulashirgan vaqtlar yetib kelib endi. Siz shunga ishonasizmi, yo'qmi? Men o'zim ishonolmayman. Olayda tirishib qarayim vaqtni so'zarga. Mana bizning uyushtiruvchilar, bugungi sahnani qo'yuvchilar, shular turida da biror so'z aytasi kela. Kazan Chay Bar restorani. Ular ilk Vladikino metrosida edilar, hozir Novokuznetskaya metro, Tretyakovskaya, Tatar madaniyat o'zagi yonida ularning restoranlari. Onda tatar oshlari, shuning xatli ta'mli, tilingizni yetarlik. Kazan Chay Bar, rahim etingiz Kazan Chay Bar restoranina. Ham endi bugungi tomoshaning borishi bilan o'ng'aylanib, o'zimning kollegalarima bugungina men bu yigitlar bilan uchrashdim. Звукорежиссер Юра, покажись, пожалуйста. А ну ладно, что
Юраға зор рахметлер жеткіресі келе. Юра, огромное вам спасибо, потому что прошлась возле всех сцен. На самом деле у нас самый лучший звук. Юра нам делает лучший звук. Ну что ж, дорогие друзья, на этой мажорной ноте мы с вами прощаемся, а может быть и не прощаемся. Biz bilmaymiz 2 minutdan bizning bilan narsa bo'lar. Hozirga men jig'layim sizning uchun. Boya jig'laganim bu yerda big ushab qoldi sizga. To'g'ri bir toqqa jig'larga bo'ldim. Edik zali men bilan birgalashib. No только barimiz jig'laymiz. Siydashdikmi? Ketdik. Karlar kimge nişik sen onu anlatasın. Gözlerimde yaşlar kimgen anıp kansınlar deysin meller. Buranlarını geçir çıkmaz muhabbetimni söndürürge. Bir geceliğiz yok yok. Taşlık gitmezsin, kaldırma mide yalnızdan. Köt köt var vekilemin, yaşayalım minder üzden. Yok yok, taşlık gitmezsin, kaldırma mide yalnızdan. Köt köt beraber gülemin yaşayalım minder üzerinde. Bu dünyada seni izlep buranda da adaşmadım. Gidereli bir matümkün kabat birge biz kavuşuruz. Salkın jiller bakta kalır, biz birge kalırız. İyi birge! Var bir kilemin yaşayalım verirsen. Yok yok başla gitme.
Yok yok taşlap gitmesin kaldırma beni yalnızım Gözüm var bir gülenin yaşı ağrım Verzem yok yok taşlap gitmesin kaldırma beni yalnızım Var bir gülenin yaşı ağrım Yok yok Sabırla şu vakıflara gelip yetişememek Sofya'sı yani Sofya Sizlerin bilesi kupaları Eğlendim de kusukları Ağızdan koyanlara Kayşanında kiri kayda Tuğanlara ağlama Sağlığa koyanlar Hepyen tuğanlar Allah kestim çarşılar Gözümle varacağlar Sağlığa koyanlar Hepyen tuğanlar Allah kestim çarşılar Gözümle varacağlar Yazmışım yollarımı Aldım yeni taşılar Ben yaşılar Söylemezler Sağlığa da zapayınlar Etkiyen duranlar Aldım yeni taşılar Ben yaşılar Ходим туда. Гиль. Ранее, где вы? А вы нас что, не помните? Помню. Бейте Турган! Юра, танцевальная есть у тебя? Ульянlar! İzki kulattırayın onları! Biz var birine! Nişaptar oluşmuşsunuz! Sağ olunuz, evet sizge!
yapayım.
Haman şul Galiya Ayupova bulam. Ulyan ülkesinden İski Kulatkı işçiler posyolığından. Sizni bir yaratıp kaldım. Korap duram da siz de beni bir yaratıp kaldınız. Buğay. Kileşekte, sağlıkta, isenlikte, savan tuylarda sizin bilen ışıraşırga Huday Teala nasip etsin. Adnaklasnikta barmayın. Galiya Ayupova kontakta da var. Kirigiz, aralaşırız. Tuylarınızla, yubileylarınızla uzdururuz. Bugünkü saban tuyu mübarek bulsun. Beyram bile barınızla da. İsen sağ bulunuz, huşuğuz. Kileşek saban tuylarga kadar isenlik sağlıklar tilep kalam sizge. Sağ bulunuz muhterem kardeşlerim. İsen bulunuz. Min sizni yaratam. Siz gitmeseniz min de kite olmayayım. No bizning sigil aylulu. Все, я возьму кулак. Давайте, девчата, рука поаплодируем! Она так хорошо сидит, что прям меня ее, прям я на плечо, а она кепочку назад, чтобы не закрывал глазки. Гулечка, Гулечка, развернись. Покажи, вот это покажи. Вот. Hürmetli tomoşaşılar, Праздник bizning отличный. sahne işini tamamladı. Отлично. O'rtadagi bizning o'zak sahna ishlab tura. Rahim etigiz o'zak sahna yanına. Рахмет. Oy, jigitlar kerakmi? Yo'qmi? Fotoga chiqishga, videoga kerakmi tushirmagiz? O'zak sahna ishlab tura. Rahim etigiz o'zak sahna yanına. Bilem siz bizni yaratib qoldingiz, biz de sizni yaratib qoldik. No, xo'shlashirga vaqt. Sağ bo'ling'iz. На соседнюю танцплощадку? Sağ bo'ling'iz. Kelajak uchrashuvlarga qadar xushsiz. Поторопился, если не буду стоять.
на сцене Азат Шакиров со своими композициями. Азат Шакиров! Дорогие гости, настал тот самый момент, когда мы вручим самый долгожданный приз. Как вы думаете, о чем идет речь? Посмотрите на сцену. А теперь обратите свой взор чуть-чуть левее. Там упакованный автомобиль. И мы сейчас будем его вручать. Для этого я приглашаю на эту сцену оргкомитет Маратовича, который является заместителем полномочного представительства Республики Башкортостан. Именно Башкортостан, посмотрите, сделал главный приз – автомобиль! Уважаемые друзья, я рад вас приветствовать сегодня здесь, на нашем празднике. Итак, объявляем, победитель сегодняшнего турнира, абсолютный чемпион Сабантуя 2017, является Нуриманов Ильшат, город Москва. Все свидетели вручают ключи от новой машины. Поздравляю всех с праздником. Продолжаем праздник. Праздник продолжается. Еще раз. 3 раза. Ильшат! 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 Поздравляю!
Ришат сегодня обещал всех прокатить на своем новом авто, поэтому подходите, вы же знаете, где он припаркован. Окружайте, фотографируйтесь и катайтесь, да, Ришат? Да. Ну что, а мы продолжаем с вами праздник, и на сцене Рузиля Бике, наши гости из набережных Челнов. Давайте поприветствуем бурными овациями. Наши гостья из солнечного города Набережные Челны, Рузиля Бике. Ну а мы продолжаем, и на сцене Руфат Абитов, Нижегородская область, Семеновка. Бәрі достар! Бәргенеші бейік жүргін әлі!
yeme yok